Salam alaikum à tous les abonnés de notre chaîne. Je vous dis bonsoir, 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 bonsoir. Comment vous allez? Aouka kene? Alhamdulillah. Bashite? Mbora la toko badole mba feka diauma. Sabu ma chama de bey. Kuma chayara ko way ko ala toko te mimbe seka muso karaba ka di chema. Ha. Kuma ne ntoro fuka ta dama teme kwa. Donc binyere ya datige ngo mana boni ala toko kele ka dauma fe mimbe seka to awulara ka foko koronante dese foila inshallah. Ni même ni meleke musolo inshallah ni i considère ka barana toko e ka bandron avec ka muso sika foita la kwa. Al dalilul khairat aka nanyina ko. Mashallah nyana muddo ala toko nyefolla ne metri badini voile abeben donga ba. Mashallah nyana muddo akuma nyefolla mba nyina ofe auka abonné chaîne ka aka na to kana ala toko nu tatiti ka banga abonné ay abonné wole be farfoni douana wole batu amana ni ala toko babawe ka di awma. Voilà. Now abonné na kana nyina de aba notification aba a like pour que amana vidéo bla al na connecté na connecté tuma aba vidéo ni soro yele nye inshallah. Donc a bara be ke choko jume aka na nyina fana be vidéo partager ambalma minu be no tanga chaîne ko kalama ko se ka soro ka to ka bara ke na ala to ye inshallah. Mba nyina obe fe aka ke ala kama abini ke kwa na ya ke femi mbara o yele de bena fo ne data la tugu ne ta dan nga dauma na usona ka ke abana abna munke abna sebe la yastaklifana hum kementan kele na yu sebe ka ban abna walgeto alayka mahabbatan minni abu fana sebe shen kementan kele abna kawatim ni chini chuga na abu muso to sebe ka che to sebe kuma nya bara chugo mena na ya sebe ka ban abkla ka kawatim ni sebe papier ka shen kele kale kurukuru ka ke sebe de ka di mo min makobe musora walma mo min makobe chera be baraka chemene ka di muso babu muso mene ka di chema abu soro ka wurdi damne kle tanu ya wurdi lombe shufe abla yastaklifana hum wurdi wakelen kementan kele walgeto alayka mahabbatan minni wagelen kementan kele adusage abake wa flan keme flan mugan fla asabana wa saban keme saban mugan saba abeke tene fuka tase kletan beta dafa abto ka yele dron abto ka yele ti ni ala sonama wallahi kletan ti dafa fio musoni abu bulika to ka cheyro yala li abeke ko mi falide ma murjini abe cheyro yala wa akanu atetige bele inshallah nya dawma ala min jatiga kama nya yinu ala fe ala ka baraka do akebagaw fe ala ka jabi. Salamu alaikum.